Ka Federation of Khasi Jentia Angaro People Sengkmi mentakas ngihat majai ka arpo tarik unailar ajar apolai. Kalalik ban nuksai ka PHE na kaleng kisnong ke badan nong ba shlong ban pates la kilong em bandi. Kaseng hapo ka jingalam uba dondi cliff konset ubade presiden nanu ban step kilalik ban nuksai ka mundi ke badan nong ba shlong. Bat kilalik bu pascio lomali ban pates. Ba dondi cliff konset habai keren markinong tok kubor ulaong. Bana kabanta kabit kabiang jungki paiba nong shnong kade ka kamram juga seng bantip laki kilong na bandi ulai thu baya ka kai pot on sayo hadin kasan sengi Kong halor kan ke jing tekniak jing seng halor kan ko mbam undi jing do sosnom tinga thai da report kalau ko sniu banginyo jing bang la test tang ni ko sosiolog ka thai na kan seng ni happen kran ni bag district makil ki ni shimi ni senjam la ba collect ki lagi kor ko hero pakai phamot dasi begini dan lo kajong kata environment term protection cell ya kaba lapun ini jadi company le bangi dulu let ini jaka kita ini jaka semua kai pakai ya ini jaka catchment area mo ya kaba beri kasus ke telung juga ni harus support lain kalau ini jadi keren kita ni kan support tang bio kan kami itu beliau betul ke jabo tang tugas ni jadi kadang ni tak polisi ba la pan telakam kepentingan nakalian joko sarkar rasakan sup om dai tangi ki nong taki nong kam sen balang aduh ulu pai ba mo pi na mangana dalai ki kita bitu kwa jabo ne ben ban le ru kam han ki jan ru wa je kamu kesuk hai tak ada lupa kata ai jadi ladang sulong ladang ke bolong mentah kalau kau kan ni sen balang ngilapan long kita watchdog pek yang tak kajing duna jok sarkar. Jadi menurut kami ni kan ong di kalau mang jok kam mentah ke sarkar dan yang tak motor polisi. Kumno banyak dah ki ba ke jongi, patung no banyak dah ki telong ya ki ba pasai ko ba di sekilong yang bakir hakan ka dilong khasi ke jongi. Jadi kai mo pa pat syah ai kalau ba ni na kalang stan ni shimi senjam nang bo pat ba no fashion jongi tek ke jing syah. Makanya ko 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 sekilong jing jongi kadi syah yang kata ka ba bet ka ba yang ya ki ba kendi. Namar kum kalau mata kibul kilong yang ba duna mo kata ka yo kot ka jongki ke omnik mung kilong yang ke bet ka yang 4 bu ta filter di badam dor namta ban yo ko umbam undi jongki hiya ini ni shime ga ni kam tam ni kilong yang long sam ki jenja mo ya ka ba kinamla ban ki ta filter ko ma ki kilong yang ka ba ki yang dina ta ka daw ga ni ta ka stang ba da yo ka report ya ka ba na kaliang jong i head of the food and safety laboratory yang bakal import hasil sini bagi report ini yang sampai dengan report kalau gubernur pada ketika report ke bahan maka kalau kuat ke bahan entah di pajak nasional mandi katakan ke report kami ke banding sekolah pajak saat pada lah pakai kebunnya kadang-kadang itu dunar ini seperti penahi di baju di lah pakai kebun pak misalkan sarkar gubernur bagi dengan kalau mak sarkar jusim kia netik up tang dalam jatuh ke pressure kumenangi kumki NGOs hari ka syukut no tang support pan beri ka kut no tang support naki hikam tadi ya kamdan kata ke political will dina takadaw kalau makin take up issues tang dalam dan ke pressure ke NGOs baksis bak baru kila ai kersan bawa ka sarkar ke bane ini ka sarkar kasar ini akan sa mau kasar tum komiti bokero hari ka syukut no kum tu mau liu kumjini do soru ko makakarayan ni bakal political will thoi ka ha ka ji jo ka health department ju mereka kadi ke department apa kalau independent kadang ka jing itu sarkar India wah nomor ka food and safety laboratory department kadang malaki jelang apa kari India ini next camp bat ni shania ai
makanya di department ini kan le ke kamram pumle benang kata political pressure na benang kan kata itu manis kamba ngatrai imat ka sarkar lu kaliban semua ke ibang ile kan ta jingha pat ki pat no susong lu khamtam kinom ket kam snong ni kitai namar kan syukran lu pa ka panna ge ket ho ni ka seng bali himpan pana pat ba shawan le kan ni tedangi permana pat ba kan nam jengmu chu ta surprise random collection chung ini ki om namar mo dagi ong lupa permana pat ba stiau de ko klan pun kho je tu kita kan tai tu ke ke bang ile kalau ma om li ban su tho bakra ka seng ale namanta ka bit ke yang chung pat ba selesa social long chung ni pun begila pun sini seng ka pentit ba sowa sin pentit yang bali pun sini di dari om ka supply sini long ni long sam long ki long ki atatian ba kalau fit mo fit ki ba tindi de harlo kata ba ni nak ka seng la shong ba ka staff committee ki jang ni long ba nam ta ka bit ka yang jo ba ba no social te ka de ka kam jong ka seng ni ba mo min shimi ki sampel na ki Snong mo kaya ya ka bangin manra hani po kan ka food and safety department la betul di mana ni bahkan daslam ini ki ka ba ni nak ka seng ila lum ling ba ki snong mo kaya jangan ni social long ba in manra ni ban das ba long yang kita kalong fit na kalong siap ki pa ba snong mo kindi dia lo kata kan rem ya ka ba ni nak ka seng isa sim ya ka sinjam kan singi pemantang but ya kaba ni collect ini di example ini di umru kalau hak ki arti bitar we bitar badi nam ta kan collect nam ta ka kita nam bacteria arti ki ka poi ka supply si kisno ki thau but so we ru how bitar plastic but kalau we bitar pa badi man pen tam heavy metals but iron content ibarat ni tinggal le hi ka kom ka jing ka guidelines kaba deban le ka testing di bung shu let ban shu tong lemu ne ban shu let lemu ke daya ka guidelines si bari ka ya kini ban test si ba bundi di kumba kalong mata kalong ba nakale ka seng swa ban shimi ni ka ban ai ni khubor saki no so saki pat pat no so no jongi bang shimi ni ka sinjam amli bung pa ban ka tho shimat ni no mar pali yu dan ni la shim ni jing kan dan sparkling kita kita ummo ibadah social long ibadah supply syaki longi mo kaya Henry menta ni nakale ka seng nimla kan ong season shim ya kita borok kaju ka por ning la shu shim la shu jiet ka shu krana takam pasan po snong te namar ba kum kalong menta men chu ai ko inu sa ya ko umba mung di bari po molai ni hama ba shim khaja borok ti to po molai ring jiet ta ka jaka ya ka ba in wara ya ta tes hangni pakai tes nei lada shubo menta lada ka report kalau negatif dan positif lu